Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruaba pau Kendra ki mapan thorum Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hairi Citizenship Amendment Rules listing ani kunmari gi notice thokiba asina Manipur gi saktam loan semilon da akaiba pirakadra haina singnaba adu koklagani Lok Sabha Mikhalda Manipur gi inner amasung outer parliamentary constituency da Congress ki mirep oigadaba singi list Manipur Pradesh Congress Committee na AICC da pisan kre Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh na hayeng Imphal iski awang posamangi thengu singjin na nauna saba water amusement park sangaragani BJP lusingba Nayar Singh Sainibu Haryana gi Mukhyamantri oina ngasi wasak lokre amasung Assam da lupa koti sanipang kuntran tuisang na paikakadaba sakot thorangi project sing ngasi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na sangakre Kendra ki mapan thorum Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hairi Citizenship Amendment Rules listing ani kunmari salanaba notice thokiba asina Manipur gi yelomi miyangi saktam lol semilon amasung rajniti gi oiba sakti da akaiba pirakadra haina chingnab adu koklagani masiga loinana Citizenship Amendment Act sanabana ain kaina sangsilapa mitop sing ningthina khangdoktuna makoibu maramdamda halan kibagi kudongchaba lahognaba honagadabani Dr. Ranjan Hai BJP na lusingba NDA Sarkar asina Citizenship Amendment Rules listing ani kunmari sananaba notice ngarang thokibani Inkumja listing ani taramapanda parliament pass tawnaba khanane nabada saruk yabada bill asi pass tawba matamda Manipur kumba apipa jati kangrup kayana khundaba mapam asi ngak senbinaba taksingki Madugi hek nonganbada Manipur inner line permit sanari haina Griha Mantri na lauthokibani Mantri na hai Citizenship Amendment Act CAA pigadariba asi Bangladesh, Afghanistan amasung Pakistan da khundariba minority Hindu sing da pigadabani adumoy namak makoy punamak hekta Bharat ki nagrik oibagi khudong chaba pigadaba nate sarkar na piriba point taruk sudaba miyoi sing Bharat ki nagrik oibagi khudong chaba phangloi Dr. Ranjan Hai Inkumja lising ama chamapon humpu matoi na base year orga Manipur National Register of Citizenship NRC mapungphana chananaba amadi masigi matungda lakpa miyoi Manipur amasung Bharat ki nagrik ohendanaba miyam punna taksinminasi Citizen Amendment Act 2019 masigi eksida Myanmar ondagi lakpa community singdi masida yaude aikhogi Manipur gi praja miyam da thaina dagi hona asigumba Amendment Act asina aikhogi apikpa yeloni group asigi identity language amasung magi economic power plus political power da aikoi masigi insecure feeling ama laibasigi damakta aikoi gi Manipur government ki honorable chief minister Shri Biren Singh su protection ase asumuk central government da apikpa aikoi gi laibak ki doctor di bagnak lo pigi na ba haidin lai Lakadurbe Lok Sabha Mikhalda Manipur gi inner amasung outer parliamentary constituency da Congress ki mirep oigadaba singi list ama Manipur Pradesh Congress Committee na All India Congress Committee AICC da pisingkre hairi Akasbani Imphal ga wari sanabada MPCC ki President Kaisam Meghachandra na hai inner Manipur parliamentary gi oina miyoi mari Professor Bimol Akoijam Hareswar Goswami thabakti gi potharaba IAS officer Tombikanta amasung advocate Bhupendra Mitei ni outer parliamentary constituency ki oina Ukrul Jilla dagi Alfred Kangam Athargi ming AICC da pisangkre Sri Meghachandra na hai NC ticket inner Manipur dana Sri Hareswar Goswami Sri Tombikanta Sri Bhupendra Mitei amadi Dr. Bimol Akoijam party ki ticket anarei adu akhoina AICC da recommend tawkre makoi further discussion gi ko adagi outer gi dana Alfred Kangam Athas apply tawre adu maju AICC da recommend tawkre athuba matamda AICC gi decision announcement soidna tawrani na thajabale tasengodi Manipur gi situation irang sina aikoi election thengna basidi aikoi adugi di sem sadri Manipur da yamna awana displace akoi gi relief camp da leiriba wabasing adagi civil society organization mayam sina Manipur gi election tawba pami pamde haiba mayam ama lakpasina aikoi Manipur gi awabasi khalaga akoi election gi chen masung godi karimta aikoi khanaba akoi haudri amasung khanadri
मरगस लोक सभा मिखल कांग्रेस की मिरेप ओगदब मियोय निफु हमदोय की मिंग लाउथोक्रे डोल की सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ना असम की मिरेप 13 गुजरात की 3 मध्य प्रदेश की मिरेप 13 राजस्थान की 13 उत्तराखंड की अहुम अमसुंग दमन एंड दीव की मिरेप अमा यावरी लाकदुरिबा 19 सुब लोकसभा मिखल नियम चुमना अमसुंग शांति लेना पांगथोकनबगीदमक्ता पुंग 12 मथौक तौगदबा एक्साइज कंट्रोल रूम अमसुंग हेल्पलाइन नंबर हांगदोकले एक्साइज कमिश्नर थोप चेरोल अमदहाई स्टेट नोडल ऑफिसर एक्साइज की ऑफिस हांगदोकलिबा हेल्पलाइन नंबर अदुदी 0385 241 2655 नि आकाशवाणी इम्फाल लेप्तना संदोकलिबा थौरम मिकअप थोकलसिगी 18 सुबा तांगकता लाइचुरबसिंगी लाइयेंग मखलसिंग हाइबा थौरम अमा हयेंग अयुंग पुंग 3 आकाशवाणी इम्फाल संदोकनी थौरम असी यूट्यूब चैनल आकाशवाणी इम्फाल सु लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी पाउगी मरकथना ब्रेक अमा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट खरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ता लौबगी खल्लबा कैंडिडेट सिंगी रिजल्ट लाउथोक्रबा मतुंगदा सप्लीमेंटरी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट खरगी रिजल्ट हाइदोक्ले अनौबा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सिंगना होयाथोंगदा लेबा चीफ इंजीनियर की ऑफिस ता लाक्पिदुना इसागी रिजल्ट खंगबीबा यागनी हाइरिबा कैंडिडेट सिंगी जॉब सुटेबिलिटी प्रैक्टिकल टेस्ट सु मार्च की तांग 19 दा पांगथोकलगनी अकुपा मरोल डिपार्टमेंट की नोटिस बोर्ड नत्रगा ऑफिशियल वेबसाइट manipur.gov.in दगी खंगबीबा यागनी खंगंजरीबा चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मणिपुर ताबीबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दिगनी मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन सिंह हयेंग इम्फाल ईस्ट की अवांग पोसमंगी थेंगु चिंजिन द नौना साबा वाटर एम्यूजमेंट पार्क संगारगनी मणिपुर सरकार की टूरिज्म विभाग ने सिंधुना हयेंग पांगथोकदरबा एम्यूजमेंट पार्क असिगी फिबम मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन ngasi हाकथेंगना सतुना येंगसिंगकी सोशल मीडिया दा थगपा वारोल अमद मुख्यमंत्री हाई पार्क असिना लमदम असदा इको टूरिज्म चौकट हनबदा नतना मियाम ना ngahak पोथाबगी खुदोंग चाबा पीरगनी तुंगदा चीफ सेक्रेटरी बिनीत जोशी नजु हयेंग संगागदरबा पार्क असिगी फिबम येंगसिनकी मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1994 की मखादा लमदम असिगी अहानबा मुख्यमंत्री ओरंबा एमके प्रियोबर्ता सिंह की मपोक नुमिपु राज्य थक्ता पांगथोक पिनबा मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की हानगी जॉइंट सेक्रेटरी अमसुंग मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन की हानगी मेंबर ngangbam नोंगयाइना मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेंदा तक्सिनख्रे जोनल थाकी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नसी इम्फाल वेस्ट की वांगोई दलेबा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हॉल द पांगथोकरे मेला सि पांगथोपगी मरोइबा पांदमदी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स सिंग सिजनदुना ओजा सिंगना महिरोइ सिंगदा करमना ताकपी तंबिगदगी हाइबदुनी सेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा मणिपुर की मखादा पांगथोप मेला अस्ते स्कूल कुलनोमदा सरुक याकी ओजा यांकई हेमना सरुक याकिबा मेला अदुदा ओजा सिंगना पुथोकपा तोंगान तोंगानबा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स सिंग उटकी तुंगदा मकोक मथंग ताग्रबा सिंगदा मना मथुम येंथोकी सोशियो पॉलिटिकल कमेंटर चोंगथाम बिजोइन हारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थासगी मापंदा अरुणाचल प्रदेश की मणिपुर याउना अतई राज्य सिंह पाइखकदबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट सिंह हौदोखिबा अदुबु तरामना ओई अदुमोइनमक मणिपुर की ओइना लुपा कोटी लिसिंग अहुम चंगा पाइखकदबा प्रोजेक्ट सिंह हौदोखिबा अदुदा पीएम डिवाइन स्कीम की मखादा मणिपुर फमुंग हुंफु लेगदबा स्टेट मेंटल हॉस्पिटल सागदरबा मफम असि स्टेटस कोड लेबा मफमने इम्फा की लंफेल पात पांगथोप पाउगी मिफम अमदा श्री बिजोइन हाई हॉस्पिटल सागदरबा मफम असि स्टेटस को लेबा अमदी मी ताबा मफम ओइबना खरे हेना खुदोंग सागदबा मफमदा होंगदोकपिनबा प्रधानमंत्री मणिपुर की राज्यपाल अमदी चीफ सेक्रेटरी दा सिथि इदुना खंगनख्रे मांगनाई राज्य सरकार ने हॉस्पिटल असी सानब पीरिबा मफम असी मी खुंदाबा मफम ओइबना अतोपा अमदा होंगदोकपिनबा हाइजख्रे मांगनाई नौनो हॉस्पिटल सागदरबा मफम असी रिम्स की हानगी फमुंग यांखई लेबा मेंटल हॉस्पिटल गा नंगनबा मफम ओइबना हॉस्पिटल असी सानब होनरपदा मफम असे लेरिबा मियोइसिंग लेफम लेतबा ओइदुना रिलीफ कैम्प दा चंगजफम लौरकपा याई लाकद्रबे लोकसभा मिखल मरी लेना फेरजोल जिला की डीसी ऑफिस रिव्यू मीटिंग पांगथोक्रे मिफम लांजेनदुना लेरिबा मियामना बोट थादबदा खुदोंग चानबा ईसीआई ना पाइखपा थबक थौरमसिंग नियम चुंगना पांगथोकनबा खननैनकी लाकद्रबे लोकसभा मिखल मरी लेना खंगलबा थौबाल जिला की सिविल अमसुंग पुलिस ऑफिसर सिंह अमदी इलेक्शन की तोंगान तोंगानबा ऑफिशियल सिंह की ओइबा अहानबा तांख की ट्रेनिंग अमा ngasiदगी हौक्रे नुमित मरीनी चथगदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न सिंदुना थौबाल जिला की डीसी कॉम्प्लेक्स लेबा काउंसिल हॉल दा हौदोकी ट्रेनिंग अदु मिखल की चादिंग मॉनिटरिंग ईईएम टीम्स अमसुंग ईवीएम मास्टर ट्रेनर सिंह की ट्रेनिंग पांगथोकी अदुगा फ्लाइंग स्क्वाड टीम की ओइना सिविल अमसुंग पुलिस ऑफिसर सिंह की ट्रेनिंग सु पांगथोकी
Information amasung Broadcasting Mantraloy Central Bureau of Communication sinduna numinini chupna chathagadaba seba susasan and Garif Kalyan gi chahi mapan churapagi photo exhibition amangasi Tamenglong jila gi Khopilong da hogdokre Thoramaduda 9 year of seba susasan and Garif Kalyan haiba hiramda quiz competition amasu pangthokki Glaucoma laina gi maramda miyam punna khanganba amasung laina asigi ngakthoknabagi pandamda malem sinba thungna numit mangani chupna chatharakpa World Glaucoma Day thoram ngasi Thawbal jila da su pangthokre tha asigi tara dagi tara taru phawa chathagadaba thoram asi malem sinba thung bada Uniting for a Glaucoma Free World haiba hiramda pangthoknari Thawbal jila gi oina National Program for Control of Blindness and Visual Impairment Unit Thawbal amasung Thawbal District Hospital ge Eye Department anina punna sinduna District Hospital ge Conference Hall da pangthoki ba thoram aduda Jila asigi Deputy Commissioner Ahanthem Subhas Chief Medical Officer Dr. Y Nokul amasung District Hospital Thawbal ge Medical Superintendent Dr. W Ruhini saruk yaki Manipur Seba Samiti Prem Dhara Territorial Trust amadi Godrel Agrobet Company na Manipur darkar oiba ngagi pothok hengarana ba lettana sangsiliba khongjangi saruk ama oina ngasi Jiribam jilagi Boro Bekra amadi Jakra Dorda Sendong leina nga yoknabi training program ama pangthokre Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki oina Chairman Singh amadi Secretary Singh gi apunba mifama mangasi Imphal gi MG Avenue da leba Head Office ta pangthokre mifama duda Imphal West Imphal East Thawbal Bisnupur None Ukrul Kamjong amadi Kakching Jila Singh gi Red Cross Society gi Chairman amadi Secretary Singh saruk yaki Communist Party of India CPI Thawbal District Council gi Chepong Anoba Yawal ngasi jila asigi dol gi office ta phongkre Thoromadu National Control Commission gi member Dr. Nara amadi atai dol gi Musing saruk yaki Akasbani Imphal gi pau tabiri BJP Lusingba Nayar Singh Sainibu Haryana gi Mukhyamantri oina ngasi wasak lokre Rajbhavan da pangthoba thoram amada mahakpu Rajyapal Bandaru Dattatreya na thabak paiba amasung aron mangapagi wasak loki Hanagi Mukhyamantri Manohar Lal Khattar amasung mahaki mantri mandal pham thadokiba pung khara leraga Kurukshetra gi MP Sri Sainibu BJP Legislative Group ki Lusingbo oina khankibani BJP Legislature gi mipam pangtholaba matung Sri Sainina Rajbhavan da satuna Rajyapal unaki amadi anoba sarkar semnaba dabi tauki ngasi mantri oina wasak laukiba singi manungda BJP gi MLA mari amasung independent MLA ama yauri madugi mamangda BJP amasung Jan Nayak Janata Party sungchinabadu kairakpadagi pungkharagi matungda Mukhyamantri Manohar Lal Khattar pham thadokibani Sit Mapudra Leba Haryana Bidhan Sabha da Jan Nayak Janata Party gi Upamukhyamantri yauna MLA tara lei Assam ki Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmana Vikas Yatra gi saruk amo oina lupa koti sanipan kuntran toi changna paikakadaba Yaifa Thaurang Singh ngasi Sibsagar Saraidio amasung Hailakandi jila da hogdokre Sibsagar jila da Mukhyamantri lupa koti chamri humpu manga changna paikakadaba project sing jatra hunki khargina sangaki mahangna lupa koti tara humdoi changna paikatpa sana khonabagi stadium ani sangaki amadi lupa koti chamri yangkhain toi changna paikakadaba project kuntra humdoi gi jatra hunki Mukhyamantri na Saraidio da lupa koti sanitara changna sakot paikakadaba sakot project sing sangaki amasung jatra hungi Hailakandi da pangthopa thoram amada Asangi Mantri Jayanta Mala Baruana lupa koti sama yangkhaitre changna paikapa project khargina sangaki Mukhyamantri Himanta Biswa Sarman hai Assam Police Personnel sing amasung makoigi imung manung sing aswe engam thoktuna leinabagi damak yum lising tara sagadori ngasi Sibsagar jila da hangdoliba police personnel sing leinaba yum asi makhatana paikakigani Mukhyamantri da ngasi jila ahumda sangakiba project sing adugi manung da sana khonaba mari leinaba project kaya marum yauri Aroibada Maruiba Pau Kendra gi mapan thorum Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hairi Citizenship MMN Rules lising ani kunmarigi notice thokiba asina Manipur gi saktam lol semilon da akaiba pirakatra haina chingnaba adu koklagani Lok Sabha Mikhalda Manipur gi inner amasung outer parliamentary constituency da Congress ki mirep ogadaba singi list Manipur Pradesh Congress Committee na AICC da pisinkre Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh na hayeng Imphal iski awang posabangi thengu chingjin nauna saba water amusement park sangaragani BJP Lusingba Nayar Singh Sainibu Haryana gi Mukhyamantri oina ngasi wasak lokre amasung Assam da lupa koti chanipan kuntran toi changna paikakadaba chakot thorangi project sing asi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmana sangakre Paul Loijare